TV West nehinda program n'Ekyanga Kyawe. Omu program y'Ekyanga Kyawe rizoba nienda kutwara mu district ya Rubirizi. Ninza kuba ninza omu kyaro kya Kanyara Kibare omwibare. Waba n'orugambara kuza Kanyara Kibare omwibare ni kilometers eziri hagati ya 72 na 75 aho kuhika Nyakasharu aho orukukikamera. Wahika omuri Nyakasharu niho orukukikamera omukono gwawe gwa bumosho obwo orukorekera Kanyara Kibare omwibare. Kuruga Nyakasharu kuhika Kibare hariho kilometers 25. Ko kuhika ahari Nyakasharu emihanda teyorobi yona ejwiremu amizi ahabo kujya n'obwire bw'enjura amizi gaterami omuhanda kuko kugareba ahakuba urugendo rutugumire munonga tubire twine motoka konka urugendo rutugumire ahabwe byina engutombi hamwe na namizi agaterami omuhanda enguto tuzurumaramo ruyare neziterera munonga nubwo kuboine motoka erimu 4 wheel nabwe hona nogumizamu orukubonabona emotoka tubire ntusindika busindika kureba ngo twahika omwanyogo. Waba nozo omwanyogo noraba ombyaro byingi bite byare byona emihanda yabyo mazima kuko nakugambira neteganisa ko kurga Nyakasharu oza omu cyaro kibakweta omugahire wargaho oza omukenjaya twarga omukenjaya tutambara mpora tuhika ahanyanjibiri eya Kamweru hamwe na Chema. Ahanyanjibiri ahanura bahagati y'enyanjibiri emwe ryo mukono gwa bumosho endijo eri omukono gwa buryo bitu driver witu Aristide munonga turabize mpora kurungi yabasa kutwambusyaje twayambuka ubwe twagenda omucyaro ekyabutoha kutukire omucyaro kyabutoha omuhando kweniyo gusisikarire kimwe munonga toyineho kubasa kurabya motoka abe picino noreba nibaserera nibakurana nibagenda ebigere babitira hansi ekigere nkiba kiri hansi ekindi kiri piki konka barwana mpora kureba ngo baza aho barukuza abine emishuburo nebateganisa munonga ahakuba okugitambuza narwe n'orutaro n'abana b'amashomera buturebere wa barebe bigere noreba ngo embeera eryo mucyanga ekiriyare tekuhisa kitinisa ningashi nibabonabona munonga obwo tukiri omurubutoha bitu turiontoronda omwanya oguruho ebyo kutangaza ogubatura nibagamba omu district ya Rubirizi oguba rukweta omwibare oguru kushangwa omuri Kanyara Kibare. Omwibaro kwa butukuza nibare ry'ebyafayo eriyo kubasa kweta traditional cave tugumizemu twahika omucyaro kibarukweta Sirinakazi nizina ry'Ekiswahili bita bakasharamu baryeta ecyaro cyabo konka nayo emihanda mazuma tebonire ahakuba emotoka nka yakuterukaho ekete koko mukiguzi tinkwami ya breakdown yakuhika nishazingayi no basa kurara aha rugendo kandi urwana utekateka nuko bawagarukire omutawuni yambara
bitu banywana baba bakutera esimu nobagira otindira omufiridi babure kwetegereza ahabwa imihanda mbi. Mpora tuhikire omu katawuni aku barikweta omu Rwajinja Nyakahanda. Omu Rwajinja Nyakahanda niko kasenta k'amaani. Na wano oreeba abantu abarimu kiine abantu bingi abamwe nibakoreramu bizinesi nk'eza buriijo ez'okukira kureeba omu tawuni bitu obutawuni obw'ebyaro. Program Ekyanga Kyawe kandi hati nahika omu busenta oba kweta omu Rwajinja Nyakahanda omu district neya Rubirizi. Turi aha Kyanga Kyawe konka emihanda twareba erimbe munonga so nitwenda kugamba n'abataka turebe ekyanga eki bono batambura batakuba wareba imotoka okutwansindika ntushaya nikimanyisa ngo emihanda eyiba kutamburiramu tebonire ebintu byawe bakora ningashe ebihingwa byabo tine kuba ko bitambuza sebo nakwakira aha Kyanga Kyawe na nishaba otuyanjure kandi otugambere emihanda eje yitwareba imwe no mugitamburira muta. Emihanda ni mibi munonga twaza cyentambura turukubi munonga hakuba orugudo rwitu niruserera tarimu nakamara mwakarimu na twatwine byo kutambuza kuteko mu katare akatare turimo kutwatambura akatare kona n'amizi za karvati zirimo mu ngudo nakahanda kacha kubasazire bakareka kata bamata bakuturabira na nkeje nagureda kugira ngo ubundi bagugazuwe batushyire mu kamaramo embeera ni mbi munonga mbwene. Ati ukurga ku mutawuni twara wireki no tamburota akuba twarenje ndigumire munonga tushobora uko kubonabona wa ku mutawuni nangwa nkandeke ninge tawuni ya Rubirizi ukurga hanu yakuzo mutawuni ndeke mbatwara osiringe 13 ahabwe embeera zo muhanda hakabe atarahare konka bwembera zo muhanda kugira ngo nojyane oserera n'ubumwe batutera hansi baba twina boda boda tugo hansi twendeka kandi utirimo na sente zawe embeera ni mbi mbwe no kutakubira tuzakuja tugambe ino ku emihanda ije kuteganisa abana b'amashomero nibateganisa mu muringo cyo abana b'amasomero nabo tubakutamburira mu bwiri akaba abana batambura nabagenda nabagwa hansi akiza ku kayisomero ahikawe na ari byo ndatakirebuka aryo mu mbera mbe munongo abana bisomero nabo bateganisa kandi bakukirayo mu bwiri icyo cyo kushaba government bahwera muhanda ije nyona ni nsaba government yabane ikiriza rugudo considering na intonangwa tristi bateremu za karvatisi basukire kamaramu tube tutambura kwao n'ibindi bizempora konka batushyire mu maramu bateremze na za karvatisi nyowe ati nkogo mande rizoba akwa na Ekyanga Kasaro na ninyiza kuno musharo nepiki na idani gisindika mpaka kuyika kunuye kandi aho naniza ati nahikayo kandi ekindi twine nekizibe kindi ekizibu cyakatare enzura ke kugwa ebikade byutu bitwarwa mizi amizi gaza mugaba mingi mbonye ko abeni sabaka government kakunuya bakatuyambira katale bakatinda batamara bakatinda kaza higuru Nyakasaro Ekyanga Kasaro na nekisayi kitu twantwena ko kuzana umupira enzura yagwa tubatakizana cyo nakizama mizi ukibana otera no mpira ogwa uhendeka kandi imihanda iri kubi munonge sobire yona nebyina yona gani kare tujya kubona bona ebihingwa byane mu bitambuza muta ebihingwa ntuhendera tubirekira tubirye bimwe bizunda amwe batusanga kuniyo mbwira kakasana kazo abatusera abwe ntambura kubamba akwane motoka tekayikaye enzo omwando guno guteganisa enzura ke gwa tuburoburabo tuburabe twaretara amezi tulia kubona engudo no mugereba nko kweri mwene nkitwa bakade kino rigendo tulia kubona iwe nonda government bahwereta ingenda government tuwere ekyo kuchira munonga nutwenda mezi n'orugudo barutukorere kurungi turebe ngunite twagenda meso.
Program n'ekyanga kyawe tukiriyo ntutambura mpora mpora nutureba ngu twaza Kanyara Kibare omwibare ningashi ryete Kibare Cave kandi oku turiyo ntuza kucyondoza aha byafayo na nebyo kutangaza ebitura omwanya ogu kuko baturana bagamba ngu gwine ebyo kutangaza kandi ntuza kuba nturonda abazeyi bakare na n'abantu abakukira kuzayo kureba omwanya ogu okugurukusha okuguhwerire district ya Rubirizi ombyentasia y'oburambuzi ningashi na n'abantu abagwetorire okuba basize kugira ekyo batunga omwanya ogu. Gumiza munanye program n'ekyanga kyawe oine Ivan Tusiime nowe arukusyaho program egi. Amazima abantu bakwenda kutureba ngo n'abantu abasemeye ku bantu batwine enguto zubonire kandi ekindi twiza twakwataho side yitu ya Nyakatanda Nyangorogoro ya kabiri bayemera ba chairman na ba LC2 batugira ngo itu side ya Nyakatanda mazima koti turubantu kandi bakiza batubuza ngo nubenda masanyara mbenda kutureta amasanyarazi n'amizi kandi batwereka ngo n'amazima feze geseme kubanereye twoku cyonka abo kugira ngo kwetabayo bantu bajya ngo biseme byona kubambire twankai mbere twakonuye mbone so twino kwetombwita ahabwenci batari kubasa kumanya ngo nito turi abantu mbone n'amazima ba MPs kubare bizere kusaba bururu owito bugizereki owito buriyo mbone twantu basaba ngo kubarabe mbiza kusaba bururu bize bakumango ko bururu tubugizereki tuburiyo we bare munonga. Amazina nikabagambe Joseph okurga Nyangorogoro ya kabiri yitwe twine kizubu cy'amanu munonga nkito museru yitu abo kuba kurga muhanda gukurga Kevu kwika Nyangorogoro twine kizubu cy'amanu nati no bwenzora yagwa motoka tizikarabo yitwe nkabebembezi bitu mbagera nka Nyangorogoro ya kabiri tabagayo bantu kandi twine echo busasu munonga yitwe nka inaremu ntujajya ntutera karuru konka tutine kituganyiriro munambwe ntuzakwesalingo bururu we1021 turabutere abwensonga amasanyarazi tutugagera amizi tutugagera enguto nko wagera mbweni twankita abantu baseroje twine na kumpango munonga mbweni twino busasu bwinji abebembezi tarono mwakwizayo kandi esaka zikwika bagera ngo twize tero bururu hato bururu ito ntubuteramu ntuganyiro mukaye twine kituganyiro mbwena bebembezi bitu ba MPs aho kwikar president bamugambe ngwitu akaruru ke 2021 Nyangorogoro ya kabiri tukariyo. Ubwanyuma yo kurga omusenta eyo mu Rwajinja Nyacyanda tutubasize kweyongerayo na motoka tugisigere aha muhanda aharugutaho ubwanyuma yo kureba umuhanda gwaturemera twatandika kutambuza ebigere mpora mpora kwenda ngo tukahika omwanya ogu tukoreke ebyafayo ebirukushangwamo program y'ekyanga kyawe nimba ninkoreka emyanya eyetorire Uganda ningashi ekwetorire iwe omunya Uganda kandi eyebyafayo omwe nobutakujumanya kandi kurya harubaju ningashi oshanga utakufuna bwire bwo kuzayo kugerambara konka ninkumanyisa ngo wagumananye aha TV West burwa kana shaha 3 n'ecweka kusya shahina ninza kuba ninkusyaho emyanya egi otakaguma noferwa program egi ebonire buzuma ubwanyuma yo kugambaho n'abataka aha mahande egi okwe kubateganisa hona ngumizemu nabwo nagambaho nomwe ahabebembezi kwenda ngo atushobore ahabwenci Rubirizi imihanda ekiri omumbereti kandi ubuzima nawe aine byinje byakushobora ahabikwatirine n'imihanda yabo okwesiskire hamwe na parani ningashi entekateka eyubinire imihanda yabo. Amazina ndi John Mubangizi, District Vice Chairman wa Rubirizi District. Ninye ndukora ebyapida nangashe byenguto ebyamizi amwe nebitongo nebizimbe bikombe ku mu district ya Rubirizi. Obi birukoresa esente zikorwa mu government. Wambuza enshonga ibiri eyo kubanza wambuza enshonga kwate nebyenguto ekyakabiri wambuza enshonga kwate nebyo burambuzo mu district ya Rubirizi.
reka mbaze n'ekyenguuto enguuto mu district ya Rubirizi nimanya district egikwihebaho mu mwaka gw'2010 kusyana eriizooba ari ebintu bingi bitiriyo ntugezaho kutereza mbunte bikwatene byenguuto konka ariho challenges ningasi ebizubu ebituri kushanga omu nsonga ekwatene byenguuto ekyo kubanza esente zituri kutunga kurugwa mu central government ne sente nche kurugerera obwingi bw'enguuto ezitwine mu district ya Rubirizi hati nk'ekyo kureberaho omwaka oguhwire tukatunga sente za Uganda ziri kwingana rushanju miliyoni rushanju na 8 omwaka oguhwire konka ogwo mwaka esente hasarukireho miliyoni ebigana 2 ogwo mwaka tutungire ninga sente za kutunga zona hamwe esente ziri kwingana miliyoni 5.8 miliyoni shillings. So ekyo nikimanyisa ki nkimanyisa ko esente zisarukire kunga kandi enguuto zizagoma kukuzabiriza so akasente nekache kandi kagaruka kasharuka egyo nensonga yo kubanza eri kuteganisa omirimo ekwatene enguuto koro kureba obwingi bw'enguuto butwine enguuto ziri kwingana kilometers 4 omu district ya Rubirizi konka ezo nguuto ziri ahitaka eri volcanic erusiripare kandi eriyo takubasa oruguuto nawe arukora turi kumara wire buringo rutakasisikire kandi ekindo omwanya gwito gwa Rubirizi guriyo mu nshozi antwingi natemba munonga ninga nashuma munonga ekyo kiretera gukora enguuto nakyo twatunga mu buremezi ekindi okutunga mara muninga siguravo obwiro bwingi Rubirizi teyine mara munyinge eryaho nk'emyanya endijo noshanga mara muntu giyo myanya yahare kandi nayo eriyonche so kiretera okukora enguuto kwaza higuru mu bya sente so kandi nabwo twakatireho ako kace kamaraho bwire bucabo kuba abwitakari abwanecha yitakari twine so ebyo nebintu ebintu kureba ngo nibiteganisa kwatene byenguuto omu district ya Rubirizi. Ahabwe enshonga y'ubwire reka programu Ekyanga Kyawe erizooba njehenderraha bitotakaye bwangu sabiteru kwija ninza kusyaho ebyafaayo erukushangwa omu kyanga kya Kanyara kibare omuyibare ntuza kuba ntureba ebyafaayo ebyokutangaza hamwe n'ebyobunyakare ebirukushangwa omuyibare eri tureba abataka hamwe n'abakirinju ab'omwanya ogu ekibari kugamba ahabikwatirine n'ebyafaayo turebe yaba gwahindukire ekyoburambuzi omu district ya Rubirizi na nebyine kukorwa kureba ngo omwanya ogu nagwo gwamanywa munonga omu Uganda omu byoburambuzi hamwe n'omu byokutangaza. Ivan Tusiime ninyenda kusyaho programu egi ey'Ekyanga Kyawe katurebane orwakana esabite rukwija shayi 3 n'ekicweka kusya shahina z'ekiro. TV West nehinda orare kurungi.